Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Gede sarang kudu sujati ini kena jodoh di kehidupannya sana dumun kita nyan elingang ye Yen kena hang yen ngidang tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mubar pencerahan yen peskone alih kanda di belanjang Kaden bling horahang hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga-swargane di niskala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian sayang ngemang sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan ondek kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan uliang nuwutin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan uliang nuwutin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari
dari tanggal 3 sampai 7 Loh, kapain malu ketemu Loh, apa buen macumbu rayu Gumi sedang kalu sing dadi pesu Alih-alihane mekejang buntu Loh, kanggo wang malu jani sabarin Likonen ngidangnya kapin Lan kapahin di kamari Jungklang jungkling Kena he covid ne bakat kelidin Payu positif beling Yening hidang kang wang malu tanggehan Terus terang modal beli nukuangan Kenyan jejah ila pasti kaljuan Anto sanggumine malu pang tenang Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Gegen undang mantan Loh, kanggo wang malu jani sabarin Likonen ngidangnya kapin Lan kapahin di kamari Jungklang jungkling Kena he covid ne bakat kelidin Payu positif beling Yening hidang kang wang malu tanggehan Terus terang modal beli nukuangan Kenyan jejah ila pasti kaljuan Anto sanggumine malu pang tenang Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Gegen undang mantan Anten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan
Jalan tresnan beli ulung di gelutan adi inane mangkin beli kamu tiang janjine pidan nitain ucapan dumogi sweca ideng micaya. Berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali marine tresnaen saurip tiange sampunang bali lelempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias ton tanah langit atap beli kalsatnya ken adi mogi switcha yang pramah kami setaka tidak bareng-bareng di wakasan. Berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali marine tresnaen saurip tiange sampunang bali lelempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias ton tanah langit atap beli kalsat ken adi mogi switcha yang pramah kami setata tidak bareng-bareng di wakasan.
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepang ade pade dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kali dek hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan beline pekejang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang
yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsi tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo singolah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo singolah harga diri satuane pragat kerohanian
pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian di keto-keto dak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
sinamian boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli api dan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan api dan nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli api dan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan api dan nak selingkuh mengkabar Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli api dan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Jani menyemumuk mertiktokan Jani menyemumuk mertiktokan Jani menyemumuk mertiktokan nak selingkuh terang-terangan mirip Niki ciri zaman edan api dan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan api dan nak selingkuh
petagih kal belian ulian susu uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah daje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah daje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah daje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan Sugilan tuara
Ento karman iraga demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda setata mendampingan, ada beten ada neduran mangdene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singala, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singala, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang.
ingin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa sampun galahi majan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sa